Cibai le boleh kan video te abulanga to clean lo in sak vele thuk don ne ai tuna nei vili ka le elai kan te siak te fanu trai pier bread kan tum le ne ai an tui vele tre to tun kar lom tu chung gal jon tui vele mai kan be se trai pier lampang kan bri tanga nakina pama trai ne lamte pola bri thei turin kan tumani hei kan arpa mani siak te vilika ania record pola nei no to ani dia siak te fanu nen hian trai pier bri chua kan tum don ani tui ve trep to ni Hemi te hi du te junior le basic fa te first batch ania khani le ti khan ni to a hei tu na hianin pasari ane ma se pakati chei te khop mai hei hi du te junior fa le basic fa first batch te ania heng po hi du tan chuanin pair ni aum thei tre pani basic po sanga du te junior le basic fa te ri lo te a pair in pack chua the kan in basic Hemi te hi du te junior le zo te fa te thlathum le nili ani to he tami avar pahni le abuang deuh pani hi chuanin hi apa om chun ani ri a hemi te po hi du tan chuanin alak the hemi anu adum deuh abuang deuh om hi phagara le basic fa te jingami khan he chu tlemin an u dewa ti kan da ho veka chuanin adu tan chuanin le thei don ni nakina Facebook lama te po kanon post le tura ngai la hi apa om chunania du te junior le zo te fa te first batch khan ni hei po hi du te junior le zo te fa te tu na mi te ne na u nau khan nia ma se hei chu hei atira train kan da sang bi ga keima ni kola kan tia mal khal chu hei athang thadu bi khop mai kha ho ai khan lian ga hei chu not for sale and top shall thei lo dap ani ria tun nakina manam hana chel chuan kan threlo ba adam thani phot chuanin kan kol vezel kan be se phota hei chu
hei po ai lian ve to khop mai tu na hian voi khat ma kan la test lo ang ania ala sual lo thrim thrim eng ten ye sual zia po kan la khelawa ming po kan la phua sak lo ai thang chak ve khop mai na kin loka ama han taksa te han fit sela a sitlang hi are tha thei lo kan in kol ma seri alat tu rangai le chumi wa te po training test tu te pan kan ruam man ve tonga hei po hi kan be se na sang kina training kan breeder turatan po kan na mang don ani hei Tuanin hei du te junior ania zo te nen kan breed zo chia zo te hi tu na hian op meka tun tha December tha chung hi chuanin a op ke tura kan ngaya zo te ne na an fa second batch tur ni chu chumi chu tu na hianin zo te hian a op meka du te junior akan reng kan ya kan en kol dam hlau me kan lom khop me hai breeder kan mangla cha atuai lai tak kan test ba kha sual tir ngamani to lawa chu wangin align hi kan du sia ma hana khon line chu wangin breeder kan mang char chani ti nat kha kan hlau chu wangin athei anga di min kan en kol hai kan duat khop mai du te junior nal po nalani hei be sei ve thong ania nakina be sei roi chu ala tui don nai lo dewa atui don vela kha elai ne na try ne na kan breed tur vili kan nen khanin breed vele kan tuanga be sei chu len ready lo deu wangin elai try pier siakte fanu kan breed zo vela chuanin a hun ve to tura ngai la pa ma try lampang siam chuanan kan mang don ani aya condition tha ma po har tha fit tha boka tui vele thei wat tu tura ngai la ama hi be sei ani be sei moi khop mai hai zo te chu nia hei mania mul kol back khania hei tu chana mul poron complete to amul complete nuwa tuna mi te ho kha tu te junior ne nan fa te khang ho kha sing ak op ke to tun hi avoi ni na turania op le me to hei hi phakar le ron dai fa khania first batch kan la kol ve rang ani hai phakar le ron dai la ania pakara om tasi lo ba chu wangin pakara line inda tepo ani anga fa tha tak tak kan chuat tura be se ama hi zo te ani zo te video ne ati ra tanga top hle min lo clear saka wangin kan lom em ne